Adtoy, alaem da ito'y basit nga ornong ko. Tamapan ka gumatang kadagiti kasapulan tayo. Kastametan ti agpaiken baby. Tatang, Ay mapankan anak. Siya kung ti mangaywan iti apaw. nagtakalan ti sakripisyo yo kada kami nga gina. Anya nga raw. Saan mo't amabalin abaybayan kayo. Takas day mo't ngawan manaknakam ken babain ti asawam. Diyak ka mo. Doon nga pa'y nagbalin mo tin akas chay ni Ronald. Katno kastoy laang. Amangan no. No, anya. Amangan no mapilitan na amakisina kan kuanan. Nang Ronald no maamuak nga da babae na. Anya. Saan ko ngayon gaan aduktalin na pudno ti atap ko, tatang? Ket anya nga rod ti aramidom ita. Paliwak na kititignay na. Kat no kasapulan na mapanang agpaliw iti asidig ti opisina da, aramidag. Ay, Imposible ngamin nga awan madi nga aramid na tatang. Kasi tinakunak. Do abulan ton nga awan yawat na kanyak aswelto na. San kid din na nakadidilaw data? ay, mala. Nuan niya tinamnamaam ang makapasayat kun ka. Aramida. Kayat ko masulbar adagos da ito eh. Sakbay ang maumpot ti maternity leave ko. Agsubli akto nagtrabaho, tatang. Talaga ka di? Saan ka nga gawid? Itay di balayo, honey. Saan? Maturo ko dito apartment mo. Agyaman na ka ni. Talaga alam nak. Talaga man. Saan ka nagtanag? So papakak data ang panagayat mo. Rabang na lang. Nasaysaya at kuman. Panawa mo ang mamimpinsan ti asawa. Mano, pamilyam, kat datatagdan na. Kasan to ti mapasamak. Ngimsan pangita. Ngam ka ano pa eh? Ito nakabiro ka kun, iti kasukat mo? Anya? Ay, ayaten ka, Ronald. Sorry lang, ano, saan mo amay pa ay, dagiti ka sa pula. Katli. Kayat ko, tinalawag asaritaan. Iso nga ipagpagakon, tapno saan kanto, amakikito, no itimay sa nga aldaw, kat panawan ka. Oh, apay nga inawis na kaginong pare. Pare, Hmm. kahit ko lang adanggayin nak no, kahit mo. Ada ka di pare ko? Kwa, nilawaan akon ken Katli. Kaslasan ko na masinaan. Anya? Si kalangan di makamoy, di daytoy. Di na ko makagura. No kastoy ti makunak pare. Pudno. Biyag mo dayta. Adakin ka ti makuna atimon. Ngam gayam. Tila ang makunak. Agpanunot ka kumay ti mamin ribo. Sakbay amay gayong-gayong ka. Ket saan kanton ang makalutot pay. Bro, Anya nga min ti parikot ken Mari Aimee. Ape ana aramid mo ti kastoy ken kuana. pare. Awan. Natnaglang tirik na ken Katli. Nga uray ammom amay parit. Abasol ti relasyon nyo. Amog. Ngamasan ko nga mo. Takas patay ko ti panangisinak. Wino, pananglipat ko kingkwana. Anya? Pare, makunakin na magda ito'y arik na. Kan aramidag. Ngamasan ko nga mo. Nagbalinak siguro abagdit. Gapi ti panagayat ko king Katli. Angam ti saludsod pare. Pudno nga tamot la ngay ayatan na ka.
Wano, kwartam laang ti almanan na. Girl, I need you. I need your love. Tatang, da kayo pala kumatimang kita iti apo ko yo. Adala pa panakbiit. Sa dinaw, Adala mo pan ko paliiwan. sige magandad ka kuma. Sakbay ti pangal daw ada akton. Sige. Kahit ko lang amin at talaga aduktalan no pudno ti atap ko kini Ronald. No awan maduktala ki Jay. Amangan nagsubli ak inton malam. Inton pa nag-aawid dagiti empleyado. Ay, Sakbay ang maungpot ti bakasyon ko. Adda ko man maduktalak. Saan da ka basta may lasin ka pwede dito nga arawat ko. Amok nga da mo ni Briggs. Ngam di nalakayat ng ibaga kanyak. Isu asyak amis mo tiyak tignay. hey, dakamutan. Anya tiba nagtinapanam. Awan tatang. Anya ti kayat mo asawan. Jack na orin ni Ronald Arimore ti opisina da. Saan ko nga mo? Jack mat kaya ti agdamag ka dagiti katrabahuan na. Tadyak kayat ama-amuan da apal paliiwak. Ay, ket anya garod ita ti sumaruno nga aramidam. Inton malam, mangarkilaki ti taxi. Kat surutak ni Ronald, itinalimad. Mala, aganad ka, anak ka. Ore agasto sa kiti dakal. Basta mapanagnagak no pudno ti atap ko. Nakainom ka? Basit lang. Nagpainom kami ni Briggs. Okay. Tinapatag kita kahit dito yung tinagawidak. Ngam saan nga undas kanyak ti panagawid mo dito yung kayat mo? Saan mat no saan? Anya di kahit mo asawan. Kayat ko, adito yung ti kanayan nga awidam mo sang patam. Anya? Oh, napamulagat ka. Saan mo akabaalan wino saan mo amaaramid? Kwa nga. Saan ka abot-bot ngan Ronald? Ngam no kayat kaasukatan. Nalakalaang nga aramida. Anya? Kas itinakunak. No kayat mo kag nanayon ti relasyon ta. Aramidam ti bagak. Awan sa ni ay miya balayan. Si kamot ti mga aywan iti apo ko ta. Ay, wen abalayan. Magdakkel sakit di ti parikot dagiti anak ta. Ha? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Dumagdakkel ti atap ni Aimee nga da sa balingaw awidan ni Ronald. Anya? Gapuday ta iti pulos nga awanan niyaw awat ni Ronald asweldo na kan Aimee. Kayat mo asawan? Awanin Apolos ti awat ni Ronald para kadakwada. Kasanun ti anak ta? Saan ko ang mabalin abaybayan ida abalayan? Isu kapilitan. Adamot basit mabirbirukak pa'y. Ay, hanya lakit din ni Ronald. Si Puday din na udi ay na ijebalay. Kinasaritak, saan na nagpagpakita? Hasta kaday. Kinaguranan sa ti panangsitar ko kan kuana.
Saan na makapaglibak kanyak ti awanan pain at. Ulag at talaga. Kita at man niya ti ramidan ta. Mabilit lang! Mayan! Unakon kat. Ha? Sino ka? Takunam no balay mo ti pagtuktok-to ka. Honey, asino na ita? Saan ko nga mo? Ayop ka! Ayop ka! Sino ka nang tumpakan niya? Siyak ti asawa ti kabit mo. Apay, honey. Hani tarupang! Ay sa kapit na! Ayop ka, Ronald. Ha? Ita, pagtalikod ang paila nga da pagluklok ko mababae. Kasano nga? Sino tinang ibagaking... Awan! Ngam sinursurot kay tinalimad. Ayop ka! Hustunan! Panahon day ta babae, Ronald! Muna ka na, Amy. Hindi ito baliti pagsaritaan. Awanan di ron ba nga pagsaritaan tapay, Ronald? Gaputag sinatan! Ha? Girl, I need you. I need your love. Tiyawanan bain nga asawa. Isula ang tinakatumpakan niya. Sige. Pumanhawag, biit. Nas ka na makasaritak na, Amy. Sige, mapan ka. No pumanaw ka ita. Dahito yung matindi maudi akaadam dito'y. Anya? No napatpatagkan ka ti asawam. Go! Mapan ka. Ngam saan nakton amasang patan dito'y. Ngam... Saan ka agawidan? Ngam no anya timbagak. Isot aramidak. Tatang, Nay, anya tinapasamak, anak ka. pudno ti atap ko. Anya, Natiliwak ida mismo iti pagnanaedhan ti awanan bain a babae na. anya. Tatang, anyat nagkuranga kiti asawak. Apay anarami na kanyak ti kastoy. Igsangitan ti anak mo. Ang mabitlaang. Ituloy ta ti agsarita inton madamdama. Apay, asaan mo sinurot ti asawam? Saan ko akay na mapukaw kay tibiyak ko, Katlea? Ay, etang ka. Really? Uwan. Kasla saan ko apat yan dayto, Ronald? Ramidik amin na pagkatam. Basta sa nakapanawan, winusinaan. Wow! Believe akon ken ka, Ronald. Pudno gayam, ngay ayatan na. Uwan. Okay. Mamati ako. Tamas pinili na ngam ti asawam. Makita yo, tatang. Di naksinurot. Iso nga. Inak kasarita ti katugangag. Nasken amamuan na. Iso ti pangibagaak apot ti kunti amin may papan kada kami iti anak na akarasaan. Sa iro day dya at tao. Anak, Awanan ti sirbiti amin, tatang. Kat awan makalapad iti pangadang ko. rabiin. Saan mo ka din ang maipabigat? Saan, tatang? Kaya't ko nga itan. Agyaman tanadaanong da kayo, mama. Rinabrabi iyo matandi may ay mi anak. Abalayan. Kuha, abalayan. Aday ta. Anya tilinaon day ta amaleta ay mi anak. Dagitibado ti uleg na anak yo. Kaputa itamat lang. Putdekan ti amin kada kami. Tapno ti kabitnan ti dun nana. Anya? Kuha, abalayan.
Mismo ani Aime ti nakaduktal iti dakes nga aramidan ni Ronald. Ay, asino nga ta tinasapsapa asa nga ilim ay? Di nga ta Ronald. Tatang, siya kung timang kita no asino dayta. Tano ti karasaan nga asawak. Pulos adyak kasarita. Ay, siyakon. Nagpasikan. Dito'y kalaang. Mabit laang. Sino ti... si Kamot Gayam, ane, balasang ka. Naimbag nga oras yun, tata. Ay, sumrek ka. Sumrek ka. Agyaman ak. Ay nga, adalang ibagakin ay mi. Oh, ani. Kamusta kan, friend? Imayak tadabilin ni boss. Agtuho ka. Agyaman ak. Ay, sige. Agsarsarita kay nga agayam. Takita ti anak mo. Uwan, tatang. Friend, anya ti, napasamakin ka? Ni, ang pekas tabig iti matam. Sika lang ti pangibaga kiti daytoy ani. Agsina kamin kin Ronald. Anya? Addan sa bali a babae iti biyag na. Ha? Natiliwak iday ti pagnanaadan ti babae. Oh, Diyos ko. Naaramid ni Ronald dayta? Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Babagayam, denggan inton bigat tituloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Panagbalbalyo. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Si Kamot Gayam, ane, balasang ka. Naimbag nga oras yun, tata. Ay, sumrek ka. Sumrek ka. Agyaman ak. Ay nga, adalang ibagakin ay mi. Oh, ani. Kamusta kan, friend? Imayak tadabilin ni boss. Agtuho ka. Agyaman ak. Ay, sige. Agsarsarita kay nga agayam. Takita ti anak mo. Uwan, tatang. Friend, anya ti, napasamakin ka? Ni, ang pekas tabig iti matam. Sika lang ti pangibaga kiti daytoy ani. Agsina kamin kin Ronald. Anya? Addan sa bali a babae iti biyag na. Ha? Natiliwak iday ti pagnanaadan ti babae. Oh, Diyos ko. Naaramid ni Ronald dayta? Dayta ti gagara ni Ani, tatang. Makisarsarita ka no ni boss. Ano mapalin? Agsubli ako niti trabaho. Gaputa nag-resign ti may sa akan duami. Ay, ket isu Iso ada kayo pa lang kumati magkamoy ti anak ko. mawan pagdanagam iti dayta. Das ka nagtrabaho akon para kada tayo. Ang kabalam nga raw. Kaya't ko asawan, may pasnak mo ka dit agtrabaho. Tukas to'y mo't nang tinapasamak kada kayo kan Ronald. Aramidat ti amin nakabalag. Tapno makamove unak, tatang. Sige Kasi tinakunak. Saan ang mabalin nga agpupukaklatan dito'y balay? Simrek gaya man ni Aimee iti trabaho na abalayan. Wain, abalayan. Masapol ka no asumrag, tanay. Kasanulangan ti biyagda nga agin
Ladingi kabalayan, akasto tinagbanagan ti amin. Ni Ronald, saan matan anap-napan ije balay, si puday di naudi ayaay na. Ay, saan ko nga amo? No apay akas di tinasurot na adalan abalayan. Bagbaga ti amin, abagbaga ti naramid ko. Ngam saan ko man nga mo? Nagmauyungan na launay dayjay a babae. Dahil anong mataginayon ti kinasaya at tilangin-langin da. Makamon iti biyag na abalayan. Saan anay suro? Ay, talagan sa akas ta ti tao abalayan. At dalata pagbaliwan ti biyag na. Kat wala ang ti mabalin a mapasamak. Agbalin adakas, window na sayaat. Pudno day ta abalayan. Daytoy. Itad mon tulat taken ay mi. Nayon ti para iti apukok. Ay, abalayan. Uray kastoy tinagbanagan da. Napatag kanyak ti apuko ta. Kan awan basol na iti kalukwan nga inaramid ti amana. Saan kumot akayat amabainad? Isu nga inawat kulatan Awan mat kiti dakas na tatang. Kan adda plano ng aramidan. Kita at man, anya mo ti banagan na. Anya dayta? Nagpakada ni boss. Medyo maladaw ak asumra kinton bigat. Ada ngamin napatag nga ramidak. Anya dayta anak ko? Mapanak iti opisina da Ronald. Kat kasaritak ti boss da. Kahit anya ti ibagam. Masapol nga da sustento ti anak na. Kan ibagak tinapasamak kada kami. Ay, Iti na minsan nagsarita kami kini Briggs. Saan kano akayat ti boss da ti madi nga aramid akas iti naramid ni Ronald. kasta ka day. Wen tatang. Isu adwa ti mabalin a mapasamak. Mangted iti sustento wenno ikatenda iti trabaho na. Kasano pa'y tibiyag da iti babae na no maikat. Awan pipiyang ko. Mala. Nuwan niya ti amom anasayaat. Sige. Ngam kita da ang mga numairubo kalaang. Girl, I need you. I need your love. Da ka matay mi. Wen Briggs. Ada ka di ti general manager yo? Ada. Nasayaat. Kati ngay babairo akong parin. Ada dita? Nakalibmat. Amok pa yan. Talaga ngay nukupan nan di babae na. Siguro kumusta kayo matan? Awan kamin. Nakisina akon kan kuana. Kan saan mo na makapan iti balay. Ta mga no niya piti aramidan ni tatang kan kuana. Kasta ka di. O sige, umay ka. Kadwaan ka mapan iti opisina ni boss. Anyati ko na ni boss. Kunana, saan na kano nga ayaw nanti kasjay nga aramid? May saday ta paglintigan ti kumpanya, Amy. Iso nga, ikatanda ka nun. Sus, aspak. Kasano pa iti biyagda iti babae na? Awan bibiyang ko ditan. Katno, agsublikan ka. Ay, awan nanti subyan na. Ada anak yo. Kabalak abyagan ti anak ko nga ore awan ni Ronald. Nagsubli ako niti trabaho. Sa bagay. Saan ak ngagsarsarita itimpungit ako nadangam. Saan ko ang mapakawan ni Ronald iti naramid na? Amy. Siguro, agbyagak mo't nga awan lalaki iti biyag ko.
Kamot nga tanti makunam. Pinagustuhan kay ti amin akid daw mo. Nakadanon tapay ni ti syudad akayat mo nga umayan. Uwan, Ronald. Putno gaya, ngay ayatan na. Wen, kat ilalaim ko marita nga ayat. Ilalaan? Wen, Saan ko amay kari? anya ti kahit masawan. Di kaya't ko asawan. Basta maitad mo lagi iti amin apakaragsakak. Agtali na udakan ka. Anya. Oh, Pards, nag-report ka matgaya man. Kasabulan. Naibusan ni kwartak. Manungal daw ti bakasyon mo ah. Uwan, at dangamin inasikasok. Napatag nga inasikasom mo no. Nag-honeymoon kayo iti Joam. Mumlatan ang si Kamot. Awan gayang Pards. Adabilin ni boss kada kami. Ano ag-report ka, mapan ka adagos iti opisina na. Kasta ka di. Wan, kan imay mo't idinaminsan ni Amy dito eh. Nagsarita da kan manager. Anya? Wan, kat Katanya. nalipatam sa may sa kadagiti paglintagan wano policy ti kumpanya kat sana kayat ti inaramid mo. Ha? Ala, mapan kakit din ito opisina ni manager. Kasan raon, no ikatendang agpaisaw. Anyat maramidan na. Nasao kanyak ni General Manager. Paalisi ka no ti kumpanya ti at ti kasta. Awan nga roden ah. No awanan makitab ti babae ken kuana. Siguradaw nga isina na. Ket agsublimot ken ka ni Ronald. Saan kung tumatang nga awatan, tatang? Kasanon ti anak yaw. Anya ti ibagam to ken kuana no dumakkel. O di bagak ti agpaiso. Anya? Anya ti kunam? Naikat ka? Na-terminate ka iti trabaho? Kasta nga rod. Napanagreklamo ni Amy. Kasano nga roditan? Mapan ko kasarita. Masapol mapanigya. Katibagaan ang nagsiniblayang kami. Panagkunam ka di kat arab ni den na dayta? Masapol nga ramitin na. Awan mo, Ronald. Kasla awan panunot mo. Amok, agumay gayib-gab itatigura na ken ka. Kat amangan no anyabay ti aramiden na ken ka no agparang kay jay. Katlia. Okay. Ada maudi nga opsyon tapno saan ka apanawan. Ha? Awagak ni Badong. Isot mangtadken ka iti trabaho. Anya trabaho dayta? Take it or leave it. No saan mo nga awatan, makamu ka. Ngam no saan mo amay ti pakaragsakak kunakmanan. Panawan ka. Anya, saan? Ibagam no anya dayta. Aramidik parakin ka. Really? Wen, uray anya. Aramidak. Basta saan ka apumanaw. Girl, I need you. I need your love. Day, dagadun day to'y aggroceries abalayan. Ay,
Agpaay ti kaadwan di tay ti apo ko ta, balayan. Ay, kababain pa yan. Sana kababain. Kayat ko nga uri kaskasano kat makaipaayag iti banag amang litob iti inaramid ti anak ko. Dakin ka day ta abalayan. Ngam saan da ka nga obligadwan. Ta day ta kat responsibilidad ni Ronald. Saan kit de asika. Awan pari ko, tabalayan. Basta pakaragsakak da ito'y ngar aramidag. Uray, ipagpagapuyo lakuman iti apo ko ka. Palugudan da kiti aramidag. Mala. Ay, mauray mo kumangarod ni Aimee. Tada kayo ti agsarita abalayan. Uwe na balayan. Urayag. Tauray kas day ti inaramid ni Ronald. Nilaang ay mi ti bigbika ka manugang ko. Ay, abalayan. Kinapudno na. Imbagak iti naudi ayaay na. Kalpasanday di yaayo ken nangibagaan nagsinadan ken ay mi. Imbagak ken ko ana. At saan ko akayat amang yag idjay iti babae. Nalakit. Nasayat nga rod ano kasta. Kas iti na ko nakabalayan. Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na. Nga uray isot anak ko. Ni hada kayo matgam dito balay, mama. Huwan anak, inururay ka. Kaya't ka makasarita. Agyaman naktasanda kami lat na malipatan. Saan to ang mapasamak data? Napatag kayo kanyag. Nangruda iti apukog. Kumusta ka mo ten? Narigat ko malipatan ti amin, mama. Ngam aramidik ti amin nakabaila ka mang lipat. Para iti anak ko. Kahit namnamaam ti tulong ko. Agingga iti adamay tulong ko anak. Ipagpagapumla kuman iti apukog. Palugudan dak kuma. Saan kayo pabainan, mama? Nung pa'y kabailak mo tabiyagan ti anak ko. Nguray no kasjay ti naramid ni Ronald. Amok, tadamot trabahom. Ngam pakaragsakak dar aramidag. Awatem to kuma ti basit amay paay ko. Sige, mama. Kan ada na sa ukanyak ni apalayan. Napan ka kano iti opisina da Ronald kat ikatenda iti trabaho na. Basta kastatin ako na kanyak ti manager da. May sa kano a policy ti kumpanyada ti saan a panang kanunong iti kasjay nga aramid. Katamo, ikatenda lakit di. No ikatenda, sigurado ngagkamang kanya. Nga ta, mama? No awanan maala daye a babae ken kuana. Panawan na lakit ti. Awan bibiyang kulitan, mama. Ngam di nalapad padasan ng tiagpakita kanyak. Tamangan na niya pa iti maaramid ko. Kanagyaman dakit di ta saan ko ngayon darom ida. Mabalod da kumakat. Oh, Aimee. Saan ko anam naman nga granata dito isangot ti supermarket ah? Ada lang amin gatangag para kini baby. Oh, kumusta ka matan? Naka-office uniform ka mat? Wan, agsubliak pa ngamin iti trabaho. Naimbagkan ka ta da trabahom. Ngam ni Ronald, hindi pa nga inikat da. Kasta? Saan ka diya nagpagpakita kan ka? Saan mat? Ni, kunak no, may nakarinaot mo no, anya. Padasan na tiagparang kanyak na makabirok iti di na pa'y nabirbirokan. Ay, talaga na yaw awanan dayjay. Mas pinili na ti babae na ngamda kayong agina. Maagkit di ah. Ang amamok, saan da nga agbayag iti dayjay a babae. Tasabali dayjay. Sigurado, naawanton makita buno saanan ang maitad ni Ronald ti Capriccio na. Ay, pumanaw lakit di. Awan bibiyang kulitan, oray anyat pagbabanagan na. Kan ka ba ala kabiyagan ti anak ko? Nga oray awan ti amana. Adala ta kahasi ti Apo, Briggs.
kadi, adakdakkel ti makwarta, iti intad ni badongken ka at trabaho, honey. Uwan. Ngam, illegal. So what? Nadagsa na basol na matiliwan da ka. Adagan ka, no patiliw ka. Unmat ka diya. Italang dayta, yung marwam kanto. Sa bagay. Juan Ronald, honey. Basta ti kang runaan na panunutan. No saan mo amay tad, ti pakaragsaka. Panawan ka. Aramidom mo't amin nakabalak. Nga oray saldak ti kararwak. Basta saan ka mapukaw kanya. Nahika ti pagpilibakken ka, Ronald. Talagang ay ayatan kan pagmamauyungan na. Wan. Gatsan kamat ngagbidot amang loko kanya. Sana ka bumdang amang patay king ka. Aniya? Dinalikodak ti pamilyak gabogin ka. Dahita kumamot ti imulam ti tapanunot mo. Oh, auntie. Saan ko anam naman nga granatay dito downtown na? Uray siya nga, Rod. Oh, kumusta kayon? Anya ngay. Nasaya at matlata, uray katulong lang ti kadwa ki jay balay. Saan ka da si mangpat ni Ronald ijay, auntie? Ti kahit ko sawon. Saan nga ijay ti pagnanaadan na? Saan damot to na padapawon ijay kadaay mi? Saan ko nga mo? Nalapit. Nagdanada ni ti babae na. Mabalin, auntie. At apartment ni Katlea. Sigurado nga isudan ti agdandan na. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Babagayam, denggan inton bigat tituloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Panagbalbalyo. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Rabi Ain, gimawan pa'y laeng ni Ronald. Ay, iso nga ro ti parikot tatang. Ngamin, kanayon amalada o sumangpet. Kan kanayon anapudot ti ulo na. Dayta nga rod, tinapaliiw ko kankwan Hawan mo't dakas nga aramida ka. Ket, apay nga rod akas jaynan. Jakman na mo. No pagdamagak, iba ka na nabambanog kan kayat ng timaturog. San tayo pa'y na makasangsaong amangan? Dalakit din na dagsan aparikot na. Siguro. Masapol nga agsarita kayo anasayaat. Damagam no anya ti parikot na. Ay, tidakas na pa'y. Makabulanan na din ang ted iti sweldo na. Anya, pangipanan na nga rod iti sweldo na. Nagdamagak, imbayad na kano iti utang na. Kan, di na kaya't adabdamagak. Jesus, anya kit daytan. Asawa na ka. Iso masapol lang amaamwam Kumaa. Ultimo ti anak may pagpupudutan na no kas diyang agsangit-sangit. Anya garod ita ti ammo ti ubeng. Awan pa'y mo't nakakam na. Amok pa yan. Saan ko amaw-awatan tatang? Nakapasyar ka matabalayan. Ay, sumrek ka. Ay, agyaman na abalayan. Agtugaw ka ta, agpaisagana ak iti mabalinta pag merienda.
Saan kan nga agtak-tak abalayan? Kalkalpas ko lang iji balay itay. Sige. Anya ka diti, may paay ko. Napatig sakit iti gagaram. Ay, napatag talaga abalayan. Maipapan ka dagiti anak na. Ada ka di parikot kadakwada. Ada nga raw, ngamin, saan ko amawatan di anak taan ni Ronald? Ne, apay. Kastoy matan ti mapaspasamak abalayan. Anya, kasta der aramidan na. Wain abalayan. Numabalain, saan ko kumaakayat nga dati saan da pagkinaawatan. Tanay, adan anak da. Nabayaga saan nga imay ditoy. Anya, Saan ko amalagipan no kaano day dinaudi ay na ditoy. kitno, ibagbaga na adito'y amat maturaw. Anya? Kas iti na minsan. Nagsupyat da, tanala daw manan asimangpat, ken nakainumpay. Kamsan ko nga amaw, no anya ti nang rugyan ti ririda, ket nagdardaras matlaang apimanaw. Anya? Idi damagan ni Aime no sa dino pailat papananda, impukaw na, nga imbaga na nga umay la maturugan ditoy. Ne, madiday ta. Dito'y tiim pambar na. Saan man nga umay maturog dito'y? No umay man, apagbiit laang. Ay, daitan, ti saan ko nga amo ah. Sa anak ko man nga umay, ta saan na kayat ni Aime, kayat ko laang ama ornos ko ma. Pagrebangan ta dayta, balayan. Kahit ti may sapay amaday, makabulan saan, wano nasursurokan adi kano nang yawat iti sweldo na. Ket san met nga rod ang makatrabaho pay ni Aime, ta nabiit pay laan naganak. Ay, naglukon. Malabalayan. Kasaritak to no may daw as ditoy. Ay, Saan ka ngagdanag? Ngala, umayak to met ijay balayo, ta sarong kaarak dagiti agina. ay, pasensyakan anak. Nasken ngamin amaamuan ni abalayan ti aramiden ti anak na. Taisot mang patigmaan kenkwana. Ngam na dapat nakabalin na. Uray saan na kuman amaamuan. Amang anod at danton nga agloksaw ni Ronald. Numaamuan na nagpulong tayo kani mama. Oh, anya ko ma. Ay sos ay may anak. Basit laangan ti pangikikak iti asawam. Tatang, Saan matakas iday? Ngam idi masikugkan aging ga iti nagpasngay ka. Adan made anapaliw ko kenkwana. Ngam nagululi makaklaeng. Aging ga iti mabalain. Saan ko akayat ti makibiyang? tatang, Patpat gen ka anak ko. Siksikalaeng ti anak me iti day dinanang mo. Kakaisuna, asaan da ka pinaspasaktan? Ita, sa balikit din ataaw timang pasakitkan ka? Girl, I need you. I need your love. Kumusta kayo nga gina? Ay na, nakalan to'y apo.
Naghimasen ti turog na. Kasta na talaga, mama. Matmaturog later aramidin na no kasto nga aldaw. Ngamiti rabi sangag pakaturog. Kasta ti ubing. Iso nakaturog ti tagibi. Maturog matina. Kasano makaturog hak. Nagadu ti aramidin. Sa bagay, talaga kasta. Kunak nga rod. Inton maong puten ti maternity leave ko, agsupli ako ni ti trabaho. Kat, asino nga rudan ti agaywan. Ninto tatangan Nasken ka di pa'y nga agtrabaho ka katadamot ni Ronald. Ay, day tangarot ti parikot, mama. Agdwa bulanen asaan anang ted iti sweldo na. Aniya, Naawan may titid ni tatang. Awan matan ti maigatang ko iti agpaay kini baby. Ay, itaman pa yan nasapa ka asimbangpat. Agsarita ta ko, ma. San ka amawatan? No nalatawak asumangpet. At masaum. No masapak adalata. Kasano, nagdakalan ti nagbalbaliwam. Rogyan nakman adarmaan at Saan ka nakon. dramdramaan? Kaya't ko lang makapaglinawag ta. Apay anya man ang data. Napanlugak ta adot inaramid ko i-website. Ore, pagbit lang. Awan na ka din ti panawon. Napanlugak nga rod! San ka kadi makawawat? Talaga nagdakalan ti nagbaliwam. Ultimo paglibagam iti anak mo, malipatan pa yan. Anya? Mababainak pa yun kinitatang. Isula amin nun. Ha? San ka namang mangtad oray maigatang na kumay tigatas si anak mo? Kada ka mat... Amumot nga. Hustonan! Mabisit akmanan! Aday ta! Nakariingan ti anak mo. Gaputi pa nagbugkaw mo. Visit ka kiti nga gina. Kasta ti bagamitan? Sa dino ti pagturturugan. Apay amanong aldawon asaan ka asimbang sangpat. Matmatoro ka kiti balay. Kasano unget ka nga unget. Sangit at sangit ti ubing no sa mga pagkatak. Kasano ang makaturog ka kung makainanak. Kasano ngay bagam amat maturo ka di balayo kat nabayag ka nun asaan ka anak na panijay? Ah. Anya? Di ka man nagulbod. Nagkunaking ka? Ni mama! Imay ditoy, kat nasa una kanyak anabayag ka nun asaan mo asinarungkaran. O anya, agulbod ka pa lang? nasaya at man, tanasurutam ti dalan mo ngay may ditoy. Masurunak namin kinaaywi. Imbis ang makainan na tao, apahan nakit din. Kasano, nagbalbaliw ka kanon. Ultimo ti para iti anak yo, nalipatabon. Ah, Kansa dino ti pagturturugam, ta ipampambar mo pa'y amat maturog ka ditoy. apay ngamin imbagayo pa'y laking kuwana asa anak mo umay ditoy. Sika ti anak ko. Kansa naga po takasta ka kat ayaw na kondar aramidam. Daya? Aniya nga adaya? Ado ti imbaga ni abalayan kanyak nga agpapan kan aymi. Anya da ito'y ngar aramidam, Ronald. Mama. Siya ti mababain iti aramidan. Apa yan nakasta ka? Manipod ka nung masikog kan naganak ti asawam. Kastakan. Adda ka di paglulukwam a babae, Ronald. Awan, yak ma. Ulbudan na kadipay nga inam. Pangaasim, saan mo apasaktan ti asawam? Kang runaan na, agbain ka kumamat iti katugangam. Nagsaya at da. Ulitag, pangaasim, pasaan kang agar aramid iti nakababain kandakas. Ay, amangan no pagbabawiam tumitlaang. Hello, Bricks. Kumusta? Okay lang, Matt. Oh, nakapasyar ka man.
Kaya't ko lang nga makasarita ni Ronald. Sa dino, tayan na. Nakita kita ay anapan iti karinderya di tabanger ti kalsada. Kasta ka di? Sige nga ron. Mapan ko man kita ni Jai. Bye! Bye. Awan. Talaga na yaw awanon ni Ronald gapo ken Katlia. Ay, kaasimot ni Amy. No kaano pa nga dan anak da. Isumot ti panagloko ni Ronald. Girl, I need you. I need your love. Kunam, maturog kayo ti apartment ko. Saan ka nauray? Napaanak kay balay. Ijay kada mamam, wano kinaibdam ti asawam. Katno kaan anak na pailaan. Saan nga jay kan? Saan man natin ipagbagam? Pagnamat! No kaya't mo agbayag ti relasyon ta. Saan mo nakakaibda ti asawam? Anya? Saan ko akayat nga da kabingay ko? Kayat ko, syaklaan ti ayatam. Katlia. Awan kayam, ay abang ko, due date ita. Ha? Kunam nga min ngay ka nakidikal man, saan ka nauray? Kapit lang. Wino, itad ko ito na madamdama. Sigurado ka? Uwin, umaya kay apartment mo inton off kon. Oh, ada ka mat, Amy. Wen. Amok sweldo yo ita. Mababainak ngamin kan tatang ko. Iso amin ang tiag gastos. Ultimo tiag paay iti anak mi. Ne. Saan ka di amang mangtod kan ka ni Ronald iti sweldo na? Saan nga rod? May kadua bulan itan. Anya? Madi siguro nasaysayat no kasaritam ni boss. Ibagam kan ko ano ti problema. Kababain samot. Saan? Karbangam day tata asawa na ka. Ken ada anak yo. Kwa. Umay ka. Kaduan ka. Ibagat keng katipod no. Saan akayat da boss ti kasta? Anya? Kasaritam ni boss. Tasi kati mangala iti sweldo ni Ronald. Apaan naglakid din o kasta ti aramidak. Saan nangar aramidan dayta? Taamangan no isot pa kaikatan na, Amy. Kumusta tinapanam? Apayakas kala nalpas nga uaw. Saan ko anadanon ni Ronald di opisina da tatang? Nasapa ka no nagpakada, taada ka no napanan na. Anya? Sigurado, awan man ng mayawat na kanyang asweldo na. Ay, anyamot tanti kasta nga aramid ti taong adda pamilya na. Ngam, ada nagsaritaan mi iti boss da. Saan da ka no ngitid kan kwa na ti sweldo na? Tasyakton ti mangala. Mabalay ti kasta? Mabalin, sigurado nga apaan nak to. Kan agreklamon to lakit di. Wan, agreklamon to lakit di no kasta ti aramiden da di opisina da. Kan, amangan ni katandan tumatan. Anya? Sa bali ngamin at talagang ti aramiden ni Ronald tatang. At tapag nga da babae na. Awan mo't nga tantim ako ng bita. Inted ko tis bubukal aswildo. Kan dituyak pa'y na matorok. Rabang na lang. Tanong saan? Sumapulak iti sa bali amang tad iti kasapula. Anya? Laglagi pum dayta.
Saana ka mangrabrabag. Ado di ta tinakapila tapno amom. Saan mo nga't aramidan day ta? Ada ka di maaramidam? Anya? No kayat mo asaan ka nga isina? Masapul nga itad mo amin akasapulak. Sige. Wen, Nasaysaya at siguro no sinaamon ti asawam kat datan ti agden na. anya? Oh, saan mo amaaramid? Timbaga? Ne, apayan ako na sa taropam, pare. Oo na. Dalang ba sita parikot? Parikot mo kan kumari Aimee, wano ni Katlia. Ni Katlia? Saan man na day tati pagsaritahan ta? Uwan gayam. Naibaga kadikan ka ni Mari Aimee nga imay dito, di malam. Anya? Ulit man. Imay ni Amy? Tapay ka no? Amo na asweldo tayo idikalman. Ket syempre, awisan na kasiguro ko mga grocery, wano anya. Di lakit makaura yun? Saan mo ang mapabasol pare? Tasan ka kanumatan amang mangta diti sweldom? Anya? Naipagkanaking katikasta. Tinasaya at agdiretso kay ti opisina ni boss. Imbaga nagayam kanya kita eh. Ano sumangpat ka kat agdiretso ka iti opisina na. Adtoy. Alam da ito'y basit nga ornong ko. Tamapan ka gumatang ka dagiti kasapulan tayo. Kastamatan iti agpaaiken baby. Tatang, Mapankan anak. Siya konti mangaywan iti apok. nagdakalan ti sakripisyo yung kada kami nga gina. Anyang arod. Saan mo't mabalin abaybayan kayo Takas jay mat nga awan manaknakam ken pain ti asawam. Saan ko nga mo no apay ang nagbalin mo tinakas jay ni Ronald? Kat no kastoy lang. Amangan no. Doan niya. Amangan no mapilitan ako na makisina kan kwa na. Nang Rona no maamwak nga da babae na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Babagayam, denggan inton bigat tituloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Panagbalbalyo. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat.